Atongoria kaunti-inĩ ĩno ya Isiolo nĩ magĩtetetie maabitha mbirarũ nĩ kĩrĩa maugĩte atĩ nĩ maragĩkungĩria wara mũingĩ na kũmahama na njĩra ya kũmatunya mĩgũnda yao nĩguo magĩkorwo makĩararamia kũndũ gwa kwĩrutĩra mathomo mao mbirarũ. Akĩaria mũthenya wa ira mambũra-inĩ ma gũkũngũĩra mũthĩ wa Mashujaa kĩharo-inĩ kĩa Police Grounds kaunti-inĩ ya Isiolo, munini wa gavana wa kaunti ĩno nĩ ndagĩtarĩ James Lowassa nĩ akiugĩte atĩ maabitha a mbirarũ mathiĩte mũgarũ wa watho njĩra-inĩ ya gwĩkuruhania mũingĩ na makĩria kũmarutĩra mĩkana ya kũmomora cikaro ciao na thengia wa ministry ya ũgitĩri gĩtongoria Aden Duale kwĩrĩra mũingĩ atĩ ndũgamano ĩno ĩgiĩ ngucanio cia mĩgũnda gatagatĩ ka mũingĩ na mbirarũ ĩgĩkorwo ĩgĩetherwo kĩhonia. Ni ambayo inahusiana na jeshi ambao wanaamuka wanaenda kwa kijiji straight na kupeana notice ya kuambia vunja nyumba na muhame kwa wiki 2. Sheria inasema jeshi hawezi kuja kuongea na mwananchi, nataka apitie kwa county commissioner apeana hiyo habari kwa hivyo ni hatia wa jeshi kuja kuamrisha watu watoke. Yeye ajui historia hiyo area. Kwa hivyo watu ambao wako hapo area Kakili mpaka Elsa mpaka Kambia Sheikh, nimeongea na governor, alikuwa amesukuma hayo mambo ya kuhakikisha kuwa tumeresolve mambo ya kambi zote za jeshi within Isiolo, iwe ni Soi, artillery, Sose na hawa wa 78 iko at an advanced stage. Hata juzi rais akiwa hapa hivi, Mheshimiwa Duale alisema tunataka kumaliza once and for all, wananchi na jeshi waishi kwa amani. Lakini mtu mmoja kiherehere akikuja kwa sababu ametumwa Isiolo aanze kuja kusema ati hatutaguza shule, hatutaguza KWS, lakini mwananchi aame. Yeye ni nani? Sisi tunataka amri ambayo inatoka kwa county commissioner it trickle down to the mwananchi. Hiyo jeshi kwa saa hii juzi wamenyima watu ambao wako downstream, wamenyima maji. Wana divert maji yote inaingia ndani ya kambi kupanda miti za kuogelea. Mwananchi wa chini anapata sewage kutoka kwa hiyo kambi mpaka cholera cases kutoka Disemba mpaka mwezi wa 4 ilikuwa natusumbua hapa ndani. Tume kaunti ya Isiolo tũhiũkĩrĩria kaunti-inĩ ya mwaki mũtitũ-inĩ wa Lol Daiga mwaka-inĩ wa 2000 na